So ha mi fi alle nach leis son sia bliana agus inis ha mi táisiú an 3 uur maar dochter ag Hospital Monklands an an airdrie. So haniel na parent ac am y Brain Gaelic ach nuair a glúis iad go kilomhrítear fa an scáil fascáre scáil trofi an na Gaelic. Sfeiad is munching ginne ryd ma chance a horst ocums Brain Gaelic maar darna chanan. Fa ik am mór ac am gynromi dal chael mo Gaelic nuair a iad mi yn scáil ar fa mi cho clachtjeri gachlachgach gachlal mo charitchen mo teacherin svami gaianu mar kusper kachachs in skol leis nach romi janu Gaelic an all hu va mi son doi lorok gachlachgach aunen doi lagula sva teine Gaelic kaid mar doi glevash in janu so gaf me heen pars down in teine Gaelic iter blian 3-3 agus 3-4 sin mo chéad a bhbliana nuair bha mi déanú léis ag an áthú. Thuair mi tá bhór amach chasan scéime mar thuairs mi ráid a chará fesach am cimar a bha mi dal go clachgach mo Gaelic tuh a mú scála agus bha ddíreach dá gléimhá bha mi coltach rí 3 duine éile fascar in an úsrúm ag a bha Gaelics. Ha mi smun sin nach Beg mi clachgach mo Gaelic chomór sa ha mi yn draste me nach romi an yn teine Gaelic. Ha mi smensin gyda teine Gaelic droche stiesior se eter a fi sy'n scola sa fi nam inafach. Nam fehe yn dw chanel mi clachgach Gaelic gach la a ha mi has uafsach prosel ye agos ha mi dyn an a brain mi yn Gaelic le mo charitchins dyn sias sa fobs rytyn marsin ha mi ha Gaelic pars mór jim bheithe get nach héil mi gachlachgach gach lá. Chanému fi Brain Gaelic gach lá, fatan lá, son Gaelic a bhí chutarmach rút. Ha ddíreach fé macit gach mal mar pars vic ach chutarmach jim bheithe. Tá mé a bhí sas an tar yfir a buanans immersion san úneach am ag an áthú an príomhfeir sé Red Alert sé sin buan a háisiich mi hín a ha cochéilteí access ag borans duine eile rí sanitary products. Ans ha sin éidir bhí gopar leis an Parliament na Halapa, leis an British Medical Association is leis. Tá sin éidir bhí pars mór jim bheithe mar a bheith teine Gaelic. Tá mi smun sin gun dúc teine Gaelic go scílan le bhí a cur tachartas in ar dói, sa bring duine. An cáile thug mi do ghuine a ha son an Gaelachgach am dal tufa mé na scála. Díreach lorach dói in bice son Gaelachgach nach éil cho formal or ha sin far a bhéil in Canan a seag díreach gachlachgach an an dóin se sa lagu lá an áte an an scáil mar cusper academicach. Me bha mi son yn fachgal chlachgach son yn scema fineachach sé sáríchte ha mi fi fyrach an an tar jeffer seichach le tar jeffer duine at yn úneach am an áthais chanel gíneachcha fasc an bliana a bhach am an teine Gaelic bhaid cho jeffrite in a blianacin eile ha tar caine ach am méin na jeffer a bha sin suas le chanel mi smensin go bhfuil mi riamh go bhí an seichach far an buringá Gaelic a bhring lagu lá far a bhfuil mi furach so ha mi smensin go bhfuil sin go bhí bliana glétháiríte nuair ha mi cáilte leis ar mó bheithe.